abashomesa b'amashomo ga arts nibetombwitira gavumenti ahabwo butafayo kongeza emishara yabo ekibari kugira ngo ekyaburinganiza ahabwa abagenzi baba bari kushomesa amashomo ga science emishara yabo kongezebwa mani iwe kuba negamba almost turi mu myaka mushanju because waza kubara from 2018 kwika hati igini ngolo almost emyaka mushanju ikije yongezaho abandi bakozi ba government ngabashomesa ba science batahi bitu, and which is okay, we have no problem with that because nabo bashemera kongeza bo musharo kongana nito nitugira ngo no twena nitukora mu conditions zisikushana na nitwe sende nitukora ki nituzenda wano reba na hatembereremo ibyo bwegese biryo mu mushobo ibyo bwegese billion bifa konka itwitwe president buri bwaje na kutwa miliyoni 4 akaja mugumisirize nkabanzabo akana tugambira face to face tukature neki na delegates bakurwo mu yangariyona yaja mugumisirize ninyisha kubongera mbasya revo yabatahibanye bakuru b'ekigombe kiri kugita abashomesa aba omwihanga rya Uganda echa Uganda Professional Humanities Teachers Union bari kuganiraho n'abanyamakuru nabagira ngo bamara ubwire buringwa government baraganise kongeta rushikiriza yagira ngo emishara yanyu niza kugyongeza omuwira butarwa hare in fact akatupromisinga 1 year wadi akagira ngo naza kuba nagyongeza mpora konga waza kubara from 2018 or 2022 hatu turi mu 2025 almost those are 4 years up to now utakongeraho na shiringi 10 abanya-Uganda tutekateke ngo wayongera abashomesa ihanganiriza kugwa emyaka 5 yiturinzire sofa by calculation babasize kongera trillion za Uganda za rugarya na nina bayongeraho trillion 28 itwe tukwenda na trillion emwe ni given half a trillion tujire ngona wayongera abashomesa economy ya Uganda nubwerahwe ahabwe nshongeji abantu bagira ngo ebyo bwegese bebasa kucumbagira government yabitakozera hanshonga zabo ministry kareta lower secondary school curriculum inge bakweta competence based curriculum eji curriculum ensya twena ntukora umurimo gumwe kandi koko nabagambirire barozi nizijara ngo abantu abo gukora ebintu bumwe bashashugwe esente zikushana mwene nkitangaza abantu mwana mukora ekintu kikushana kimwe kandi ukashanga esente zibakushashura zitakwingana ubundi muri mu staff room omuntu ariyo narye nkoko yonorya akabanda eje nbageta irone ninga omurnyankwere ekintu kitakabire nkibaho konka kikubaho ebi byona nibyeje aho bwanyuma ya government okongeza emishara y'abashomesa b'amashomo ga science okurga hari miliyoni 1.20 okuza hari miliyoni na buri kwezi wagiragirana sana n'abashomesa ba arts abari kutunga hagati y'emitwaro 6 okuza ha mitwaro 9 amakuru agagasha kwa Elachiza.